Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha kubona Petero ariko abyina igisirimba. Ngira ngo n'inyuzi ntiziravamo. Acyafite igikomere kibisi. Ariko kubona Imana iri kwiramufasha akabasha gutamba. Imana nishimwe cyane. Bavandimwe bose twazanye mwambariye umugisha munini. Burya iyo umuntu yagendanye n'uwundi nuza ugenda umumenya n'abavandimwe n'inshuti mu muryango wacu wa bugufi ariko musuye kuba inshuti zanje kandi Imana ibaha umugisha. Bwana asifiwe sana. Dufite iteme twatuganira ariko turaza kwisubiraho ku mugoroba. Bwana Yesu asifiwe. Tuganirira irindi jambo Imana yampaye kugira ngo dusangire namwe. Ese muranyemereye? Ndiko mbaze Petero. Petero muranemereye? Imana ibaha umugisha. Ndazi ko najyo hari ico rishaka kugira ico rimara kuri uyu munsi wa none. Ni mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice ni 12 turasoma ku murongo wa mbere. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 12 murongo wa mbere. Bibiliya yavuze ngo nuko muri ico gihe umwami Herode afatira abo mwitorero bamwe kubagirira nabi. Muri ico gihe umwami Herode afatira bamwe bo mwitorero kubagirira nabi ngo abagirire nabi. Yicisha Yakobo inkota, afata Yakobo amwicisha mwene se wa Yohana, bavukana na Yohana. Abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata na Petero. Noneho ngo ashaka kwiyongeza afata na Petero. Ico gihe hari mu iminsi y'imitsima idasembuwe. Ico gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushira mu nzu y'imbohe. Amuha abasirikare 16 kumurinda bane. Amuha abasirikare 16 kumurinda abagabura nyine mu bikundi agira ngo azamushire abantu Pasika ishize. Yatekereza ko azamushira abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe. Reka urakoze. Amen. Imana igumugisha. Amen. Bwana asifiwe. Bureke yaho ariko ntuje kurega ngo ugire nka kujya kwa kera bageze bashira akatsi katugashire. Bwana asifiwe sana. Amen. Duheze data icyubahiro. Bwana asifiwe sana. Ndafite amakuru ngiye kubashishikariza kugira ngo tugarure Petero wacu areke gupfa. Muranumva? Ndabizi mufite intege nkeya, ndabizi mwabonye ko byarangiye, ndabizi ko hari amakuru mufite ko Petero yafashwe mu bibazo bikomeye, ariko mureke mbashishikarize iki gitondo cya none twishire mu intege. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Petero wacagire gute? Agaruka areke gupfa. Gira mugenzi wawe ngo birashoboka. Birashoboka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nubwo bavuze ngo Herode ngo afatande afata Yakobo arasubira yiyongeza Petero. Nubwo Yakobo yapfuye. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Mureke mbabwire ubutumwa mu bwakire kandi ndashaka ko hari ibintu bihinduka. Kuko icyatumye ndizana
ni jambo ryaje mu ijoro ndimo nsenga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Imana iranyongorera irambwira ngo ba Petero. Hariho ba Petero benshi ubu bari mu nzu y'imbohe. Barinze umunsi gusa kugira ngo bagire gute? Nabo bamanikwe. Imana irambwira ngo muri kino gitondo tuje hamwe tubagarure. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Heza dati chubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Natangaye nabyuse kare nsoma iri jambo. Sanga ese hari abantu mugira bitwa ba Herode. Murabafite? Ayo utubwa nitwo bakaza bita Herode. Waruzi umwe witwa Yuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Yabajije Herode. Nasanze izina rya Herode ari ribi. Ntabwo ari ryiza pe. Nasanze muri Bibiliya hariho amazina 3 yitwa Herode. Kandi bose bakoze mu gihe kibi. Kandi bose bakora ibintu bibi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hariho uyu Herode Agripa. Uyu nguyu wafashe Yakobo akamwica. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Aramumanika noneho ngo abayuda ngo banezerewe. Bwana asifiwe. Ngo bakoma amashi baranezerwa noneho ngo yumva ko agomba kwiyongeza ngo agenda higa nde Petero nawe ngo aramufata. Pastor w'itorero aramufata ngo amushira mu nzu y'imbohe kugira gusa ngo pasa kirangire. Nimara kurangira asubira mu manike. Mu yandi magambo yari kumanika Petero. Abantu bagasaba kaneze bwa kabiri agaswa kiyongeza. Ico shaka Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hariho uyu Herode wundi wicishije Yohana. Uyu Yohana umubatiza. Uyu wa mucigihanga. Na Herode uyu nguyu waciriye Yesu urubanza. Bwana asifiwe. Ayo mazina kandi baravukana. Umwe nasanze ari sekuru, undi nasanze ngo ari umwishu, ava mu bishu. N'abantu ba nizina ariko bari bakomeye mu gihe cyabo. Anasifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Icyo mbabwira Petero wacu yarizwe ari mu nzu y'imbohe. Icyo mbatangariza kandi arindishwe imbaraga zikomeye. Izo utatekereza wewe. Amen. Tuvuge ngo amen. Ariko imbaraga z'itorero nicyo shaka kuvuga. Imbaraga z'itorero zihuriye hamwe. Zifite imbaraga zo kwaka Herode n'abasirikare 12 16. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akakura Petero. Amasengesho y'itorero afite imbaraga zo gukura Petero mu maboko yaho hantu hose. Akongera akamugarura ari muzima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ikindi nshaka kubabwira ntarinjira mu ijambo, reka mbabwire yuko urugamba rwacu na Satani twebwe tuza turufata minenegwe, nitwe tuza turufata nk'urworoshe. Ariko we iwe icapanze ku buzima bw'umuntu aba yagipanze kandi aba yagishizemo imbaraga zose mu buryo bwose atajenjeka yiteguye kugira gute gufawuru. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Igitero cyose cya Satani kiza gifite imbaraga kuko kiba cyapanzwe mu buryo bugize gute bukomeye. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
ijambo ry'Imana ryoze rivuga ngo imbaraga turwana ngo nizikomeye n'abana n'abatwara. Nicyo gituma tutagomba kuba maso, nicyo gituma tugomba kuba maso mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko satani yaduteye. Banasifesa tuba twatewe n'imbaraga zikomeye. Icyo nshaka kubabwira, ndaza kubereka ukuntu iyo umuntu atewe imbaraga zimushiramo, ukuntu imbaraga zimushiramo ariko atabagwa n'abantu. Nshaka kugira ngo ubumwe bwacu bw'itore, ubumwe bw'abagenzi bacu ubushire hamwe dutabarana. Nimba dusenga amasengesho y'umuntu umwe afite imbaraga, ariko amasengesho ya babiri cyangwa batatu cyangwa bane afite imbaraga gusumba amasengesho y'umuntu umwe. Muranumva? Muriko muranumva? Bwana sifiwe sana. Duze dati cyubahiro. Haleluya. Haleluya. Bibiri jambo ry'Imana ryavuze ngo Petero afatwa n'amadecision akomeye, afatwa adafite kugira gute kurekugwa, afata azi yuko Petero ari umunyembaraga nyinshi cyane, bari bazi imbaraga za Petero, ariko bakavuga ngo izi mbaraga za Petero tuzinetralize, tuzikureho kugira ngo Petero pasa kizarangira gire gute amanika. Ikintu cya mbere bakoze. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Duze dati cyubahiro. Haleluya. Ikintu cya mbere bafashe ngo baramufashe bamujana mu nzu y'iki imbohe, mu cyumba. Bibiri zivuga ngo ni mu cyumba cyo hagati cy'imbohe, nkuko hariho ibyumba byinshi. Icyo cyumba cyari gifite umuryango wacu, barawukinga, bakinga umuryango usohoka, nawo bagira gute barawukinga, kandi ngo wicuma. Bakinga umuryango wo ku rupangu, nawo bagira gute barawukinga. Kumurumva iyo strategy. Icyaka nabivuze nitonze cyane, hari cyo shaka kugeraho. Icyagatatu, baravuga ngo umusirikare umwe cyangwa babiri ntibashobora kugira gute kumurinda. Bafata abasoda 10 n'abangahe n'abatandatu. Mu yandi magambo nuko ndabisobanuye neza, abona abadayimoni baza bacungisha umuntu iyo yafashwe 10 n'abangahe n'abatandatu mu buryo bwose. Bafata ngo bane babamushira iruhande, bamurinda ijoro rimwe gusa kugira ngo agire gute adacika. Bafata abandi babashira ku muryango, bafata abandi babashira ku muryango usohoka. Bane siko bira yavuze. Yego. Bwana Yesu asifiwe sana. Izo babona ko haleluya, babona ko bidahagije Petero ashobora kugira gute za mbaraga ziwe ashobora kuzikoresha agaciro, ngo baramuboha. Ndaza kubabwira ibintu bitatu nibyo uko nashatse kwihuta kwera iminota yanje bambaye. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Ngo baramuboha, ariko bamuboha bamudezarumye. Kumudezarumye sinzi ko bamwakuyeho ubushobozi. Ziriya ntwaro zose bibiri zivuga ngo tugendane nazo, ngo bamukuramo umukaba w'imvi, bamukuramo ibirato, bamukuramo umwitero. Ese muranumva? Bamaze kubimukuraho ntibabijana kure, babishira ngo iruhande rwiwe iki umwijima. Duze dati cyubahiro. Amen. Haleluya. Haleluya. Imbaraga ziwe ziba ziramwatsa, ariko kandi ategwa n'imbaraga z'umwijima ngo zirambundikira ubuzima bwiwe. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Tuvuge ngo amen. Amen. Nasanze ikibazo yari afite gikomeye. Ikibazo yari afite gikomeye n'imbaraga z'umwijima zari zitwikira iki ubuzima bwiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ngo arindirwa mu nzu y'imbohe. Abakristo ngo barahura, bari bafashe pasiteri, barahura aho bari batabanyikiye. Barahura bavuga ati se Herode n'umunyembaraga yishe Yakobo, nta kintu twavuze, ni wakomeye, nta misambo yakurikiyeho, ntawo nabagiye kubaza ngo ese yagize gute yaziziki. Nuko nyine nigiye gishitse cyo kugira bitorero nabi. Bwana sife sana. Nubwo turi benshi titwohaguruka ngo tuje kugira gute kurwanya Herode
cyangwa se gutera prison ngo tumukuremo inde Petero ngo bigira inama nico ngicyo nashatse kuvuga ngo bigira inama ngo yo kuja hehe mu masengesho baravangurika tugende twese tuje gusenga nitumara dusenge Bwana sifiwe sana haleluya dusenge tuvuga ngo Petero nagaruke muranumva dusenge tuvuga ngo Petero nagaruke tudashaka ko Imana ivuga ndaza kubabwira ukuntu Imana izivuga igihe Imana hekenewe kwivuga n'igihe itabari itavuze abantu benshi basenga cyangwa basengesha jewe mbona abantu benshi bantelefona bakambira ngo dusengere ngafata umwanya nkabasengera mu nyuma gasaka telefone wese Imana yavuze gute ese yewe ni ngombwa ngo Imana ivuge twasenze Imana ishobora gukora itanavuze Bwana sifiwe sana nasenze ngo Imana yohereza umutabazi je se ndi umutabazi iyo je ku umutabazi nari gufata itike nkaza nkagusanga gutabara ariko nasenze nyiri imbaraga z'ubutabazi yohereza izo mbaraga zigusange hariya amakuru nashaka nta makuru nshaka yo gutabarwa kwawe ariko nshaka ko wewe utabarwa nkuko niwe ufite ikibazo amasengesho bari kubasenga ntabwo bari bashaka ko bavuga tazo byari bikenewe ko buzuzwa ngo bandika amandiko oya ngo yasobanure no icyari cyabaye cyari kigaragara nta yindi information bari bakeneye aho dose datubahiro haleluya Bwana Yesu asifiwe sana basenga bashaka ubutabazi ndashaka ko uyu mugoroba none dusenge dushaka iki ubutabazi umwijima uri ku buzima bwacu umuzima uri ku bintu byacu uveho ingorane dufite tutabona inzira n'umwijima probleme n'umwijima Patrick n'umwijima Bwana asifiwe sana amen dose datubahiro Bibiliya y'ikirundi ivuga neza y'ikinyarwanda ivuga ngo bagira umwete wo gusenga siko bire ikinyarwanda ivuga ariko ikirundi zivuga ngo barakobya gukovya bakovya noneho bari uyandi magambo ngo baringinga baragerageza kwinginga bategereje igitondo cyo rupfu ariko bagasenga igitondo cy'ubutabazi ko tubaserukaho bureke nabwiye ndabizi ko ibintu bikomeye ariko babwiza ukuri ikibazo n'uyu mwijima uri iruhande rwawe wovaho Bwana sifiwe sana amen haleluya uyu mwijima wovaho wabona gutabarwa kw'Imana sobeje mbanye Imana tuvuga nihuse kidabona amasaha yaje sinza ndenza amasaha byarananiye wakuyo kaga karatasi wakanira nakubwiye kaga oya iyi ni ijambo ry'Imana yego nawe ni ijambo ry'Imana ariko ngwinano patindi nuguma kwicara aho ngaho ndaguma mbe district sawa wendo tugumane hano ibyakozwe n'intumwa yego igice ca 12 umurongo nushaka uhere ku murongo wa mbere Bibiliya yavuze ngo yego muri ico gihe umwami Herode atangira kugirira nabi abantu bamwe bo mu muryango wa Kristo ategeka ko bicisha inkota Yakobo mwene se wabo na Yohana abonye ko ibyo bishimishije abayuda ariyongeza afatisha na Petero ibyo byabaye mu minsi mikuru Bwana asifiwe sana amen Bwana Yesu asifiwe sana reka ngo usubize ikibazo hora wibaza wese kubera ikinje wibibazo wone umugambi wa Herode kuva wa kera Herode niwe se wo kwiyongeza kugira ngo atugire nabi ese muranumva nimba ubona ibibazo biguma biza iki kikavaho kikaza Bwana asifiwe watewe ni pepo jande ya Herode yo jambo oya ntacyo wumvise ndabizi ikibazo cyarabaye ikindi cyongeye kuza n'ubu ngibi ikindi cyongeye kuza tufite uko bisobanuro baza abantu
ipepo rya Herodi umwuka mubi wa Herodi washikiriye mu rugo rwawe no mu byawe ariko reka nkubwire Bwana sifiwe sana haleluya amasengesho y'itorero ashobora guhindura imigambi yande ya Herodi dukomere Imana yatamashe haleluya haleluya umwanya mutoya ngo guhumza ngo guhumura ni hahandi bazavuga ngo na nyuma ya Zeri Imana ishobora gukora ndashaka ko kino gitondo apaka ku mugoroba kuri kino gitondo Petero wabagira gute abohogwa mu izina rya Yesu ndabizi ko hari byawe byaboshwe biriya byaboshwe niwe Petero wawe kono ukuri bira mugenzi wawe wese uzi Petero wawe wagiboshwe uzi Petero wawe oya apana Sefania apana ndi uzi Petero waboshwe Bwana sifiwe sana haleluya reka uyu mugoroba none ukitondo cyane tubuhoze Petero wacu zamura amaboko tumubuhoze haleluya haleluya Bwana sifiwe sana haleluya haleluya strategie nukwishira hamwe gusa nukwishira hamwe tugahamagara imbaraga z'umuco zikamanuka imbaraga z'umuco nizimanuka Petero wacu ntaho yagiye arahaguruka kandi turamubona Imana ishimwe komera Imana y'amashi soma ijambo ry'Imana umurongo wa 4 uravuze ngo amaze kumufata amushira ngo muri gereza ategeka amatsinda ane yose bane ngo baje bane bamusimburanwa kumurinda ngo baza bamusimburanwa kumurinda ese yeme mureke mbabwiza ukuri twese twabonye aho abantu bafungwa hari kosa wageze ubona abantu bafatira nk'abasirikare bane bakaja cyangwa 16 bakajya gufata cyabagari igitero gikomeye oya ntihari cyane so ni igitero nicyo gituma nababwiye ngo iyo dutewe n'imbaraga za Satani ntiduterwa n'umudayimoni umwe no ntabwo ari umwe niba uri kumva n'abadayimoni benshi kandi si no abo buryo bumwe ni amatsinda ane ese muranumva bafite strategie zine bakora muri izi nzira iyi nzira yashaka kugira ngo ntifaulu neza abandi bakaza bakinjiza izindi strategie yabo nicyo gituma uzubona iyo umuntu yagize ikibazo azacanganyikirwa nuko imbaraga z'abadayimoni z'uburyo bwose zamusimburanye igihe yoshatse nko kugira ngo amenyere izingiza zigwane bagakoresha indi strategie yamara agasanga yataye umurongo akabura umurongo no gusenga ntasenge kuko Petero yafashwe neza Bwana sifiwe sana haleluya habe n'amasengesho atagira gute tazasenga abantu bagatangira kuvuga ngo yanebwe oya ndi yanebwe ntabwo yanebwe habayeho strategie z'abadayimoni zamuteye kandi izo ngizo dozese cyubahiro haleluya haleluya zatunya dasenga nicyo gituma hakenewe amasengesho hakeneye ramforo y'itorero haleluya nicyo gituma ramforo y'itorero ikenewe amen bwira mugenzi wawe ngo arakeneye amasengesho y'itorero kugira ngo tuvuke haleluya amasindane ngo ashaka kumurinda Biblia yavuze ngo amusimburanwa okay soma wumve hepfo ku murongo wa 5 oya wa 4 nari ntarahurangiza yego basimburanwa kumurinda yashakaga kuzamushikiriza uruhame nyuma y'iminsi mikuru ya Pasaka nuko Petero arindirwa muri gereza ariko abo umuryango wa Kristo bakomeza kumusabira ku manywa ku Mana bashizeho umwete Bwana sifiwe Bwana Yesu asifiwe haleluya Bwana Yesu asifiwe haleluya Bwana Yesu asifiwe haleluya mureke babwire ikintu gikomeye bene data kandi mureke mbabwire amaze dutabagwe Bwana Yesu asifiwe haleluya mureke mbabwire uyu mugoroba none dutabagwe iki gitondo cyane dutabagwe murazi iyo Herode yatugendeye ikintu cya mbere kizagishira tuba dutakaza ibyiringiro muranumva icya gatatu imbaraga zacu zigira gute zazishira icyakane yamaze kudufata aza dukuraho za mpano zose twahawe bigatwambitswe byose bijya butabazi bwose nimba wageze uririmba bigashira nimba wageze usenga bigashira nimba wageze wiyiriza bigashira nimba hari programme wageze ufata yishengira imirimo wageze ukora bigashira ibintu byamara kugukamukaho akakubika ntaza gushira ahantu ajengetse akagushira mu kazu kumwe
mwijima aho ibyiringiro byawe byo gutabarwa bitashobora kuboneka. Ese muranumva ahantu ibyiringiro Petero usoma ijambo ry'Imana neza isobanuro za Bibiliya zivuga ngo Petero ngo yari yiteguye ko munsi buca gusa akamanika. Ngaho tekereza umupasiteri muzima witegura ko imbaraga za Satani kugeraho icyo bamuciriye akagira iteka bamuciriyeho agategereza ko rishika twese ese turategwa iyo twatewe neza Bwana sifuwe sana. Hallelujah. Rimwe na rimwe twatugira itiro tugasinzira. Icya kabiri hakabwa tubura itiro ariko ndidusenge. Mugitondo bagatangira bakora uhunyiza nibiki mufite stress strategy. Herode yaguteye ngo ufite stress. Bwana sifiwe. Hallelujah. Bwana sifiwe. Petero wacu Petero wacu nubwo ageze ahantu habi. Nubwo mubona ibintu byacu bigeze ahantu habi. Nubwo mubona dufite ibibazo bimwe tutonavuga. Nubwo mubona dufite twamaze kwinjira muri hali mbi. Mbateye intege mbabwiye ukuri yuko uyu mu gitondo cya none tubibohora. Amen. Bwana sifiwe sana. Nimba turi kumwe turagira gute turabibohora. Soma ijambo ry'Imana mvuko rivuga. Ariko amasaha ye. Dukomeze. Ariko ndabasaba nkundi minute 5 ngira ndabona ni baduye. Yanje bambaye kidayibona ndayizi. Dukomeze aho nyine. Umurongo wa 5 turavuga ngo minute 9 Herode araye ari mu mujane ari mu mujane gucibwa urubanza. Wahaye ari mu mujane gucibwa urubanza. Petero yarasinziriye. Ese mwumvise umuyumbe Petero yarasinziriye. Ariko nuko ndafite umwanya ngo mbabwire Petero. Bwana sifiwe. Amen. Petero wawe ndi wagize gute wabwirije mu gitondo kimwe bingabiga. Ibihumbi 3 birakizwa. Petero umunyembaraga apana intege nkeya nkizanze. Apana intege nkeya nkizawe. Agategwa yamara agategwa na demoni wiki. None kurabona ko Herode nagutera wewe uzo bizogenda gute? Kucyo gihengo yarasinziriye. Bibiliya yavuze ngo Petero yarasinziriye azirikishijwe iminyururu ibiri. Ari hagati y'abarinzi babiri. Hari n'abandi barinzi ku rugi rwa gereza. Nuko umumarayika wa Nyagasani. Bwana sifuwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Bani badiplowiza abadayimoni ku ruhande rwose. Imigozi yari imuboshe ariko babona ko atari tosha bashiraho n'abadayimoni babiri bo kumucunga. Uko twatugenda abadayimoni buri ruhande rwabo. Abandi nabo ngo bari ku rugi. Muvuga ngo ku rugi. Kandi ku rugi umuryango ngo bari ku rugi. Bwana sifiwe. Hallelujah. Ngo Petero ngo yicaye nawe yasinziriye. Ese mureke mbabwire. Mureke tuvugane. Kumurumva ko Petero yarategereje gutabarwa. Yarategereje gutabarwa. Mwumvisha rero Bibiliya yavuze ngo yari kwasenga. Yari yafashwe n'iki? Yari yasinziriye. Itiro rikomeye. Bwana sifuwe sana. Amen. Benabo ni munumvi. Benabo bageze aho ngaho. Bwana sifuwe sana. Amen. Nibo ijambo ry'Imana. Nibo Imana yavuze ko iki gitondo itabara. Abo babona ko bidakishobotse. Abo babona ko nta by'ibihari. Abo bari mu itiro rikomeye. Bwana sifuwe sana. Hallelujah. Itorero Bibiliya ijambo ry'Imana bavuga itorero ngo ryari riko risenga. Bikavuga ngo Mana tuzi ko Petero yafunzwe, Herode yamufunze, ariko turamushaka. Ariko muzamusenga mute? Ngo Mana ngo tubwire amakuru. Ese amakuru amakuru tuzi. Ese
ubuhanuzi mushaka ubuhanuzi duhanure ese ubuhanuzi dufite tugiranye imyaka 3 imyaka 4 butumariki twatabawe ubwo buhanuzi ntibuze wanasifi kukubwira ngo uzokira ntukire no kukubwira ngo urakiza ugakira nike dushaka saho ngaho kutubwira ngo ibintu bizogenda ukunuku bizocahana amakuru kandika ikayi ukayirangiza ariko ugategereza imyaka 5 ariko nitorero gasenga ukabona igisubizo utazi gusa naho kiba ukabona gusa marayika aritokeje akubwira ngo naje kugutabara nike dukeneye nivyo bintu ushaka kugira tuve mu gitondo cya none tureke gushaka amakuru dushake igisubizo muranumva tureke gushaka programme dushake igisubizo cy'uyu munsi amba hafi ndetse buri munsi kanangenera ubuntu bungwiye azanyikorera imitwaro ngo niwe data kandi niwe mana ngumva uko azantunga buri munsi ngo azandamira muri byose ngo buri munsi ngo azampa imbaraga iyo ni jasezera nukuvuga ngo ntaza azandamira aturamira uyu munsi wa none tuweze dati tubayiro haleluya Bwana Yesu asifiwe sana amen ngo Petero mu mwitiro asinziriye ntategereje gutabara abitoro n'abango barimo basenga ntabyo barumva ariko ngo amasengesho gorazamuka wagera kwa data haleluya amasengesho gorazamuka amen agera kwa data haleluya Imana ngo itegura yo gutabara nde yo gutabara Petero Bwana asifiwe sana haleluya amasengesho mumbe mabwira amasengesho itorero y'ubumwe agira inzira zacamo mureke mabwira ukunda zagenda Bwana asifiwe sana iyo dusenga turi itorero turi mu bumwe amasengesho yacu azazamuka urabona akazamuka direct agashika kwa data Bwana asifiwe amen akamanura ibisubizo atabimanura kwa nyiri kibazo mwumvise ntaza agenda ngo abanza azane message zigira gute oya aza marayika Gabriel aho ngaho ntabafite akazi marayika Gabriel wa message ntabafite akazi oya bazabohereza marayika Mikael w'intambara wo kurwana no gutabara gira mugenzi wawe ngo itegure marayika agiye kuza itegure haleluya Bwana asifiwe sana soma jambo jemana huko bavuga Bibiliya yavuze ngo nuko umumarayika wa Nyagasani aratunguka nokuri marayika ngo Imana iravuga ngo manuka maze umuco ukwira muri iyo nzu icyo aha harabivuze ariko ntiyabivuze neza soma ikinyarwanda hari cyo shaka ikinyarwanda we aho atunguka ntikivuze neza oya ntikivuze neza soma ikinyarwanda no murongo wa 7 nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho araza agira gute nico nashaka araza ahagararaho kibazo mwumvise agarara muri cya cyumba Petero agize gute akingiriwe mu cyumwijima kijya mu kibazo araza ngo yivanga n'ikibazo mwumve ibintu yakoze bya mbere Bwana asifiwe sana ngibyo ibintu dukeneye icya mbere uwo mumarayika akomanga Petero mu rubavu aramukangura aramubwira ati byuka bwangu oya hari akantu wasize hari akantu ntumvise arakutubise maze umuco ukwira muri iyo nzu icyo nariko nshaka Bwana asifiwe sana yari yakavuze ntako yari yasomye marayika w'Uwiteka waramanuka ahagarara hehe muri iyo nzu ikintu cya mbere ngo cyabaye umuco ugira gute kwira muri iyo nzu mu yandi magambo mureke mbabwire ikintu bikomeye umuco ngo umaze kwira muri iyo nzu umwijima ngo utangira kugira gute urahunga oya hari icyo mutumvise hari icyo mubonye umuco ugize gute uramanutse umuco uraje imbaraga z'umwijima ngo zitangira kugira gute zirahunga oya Bwana asifiwe
Hallelujah. Ndashaka ko mwumva ukanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ntabwo bikenewe ko dusenga amasengesho yo kwirukana n'umwijima. Muranoza? Ntabwo bikenewe ko tuvuga ngo satani w'umwijima, satani wiki, satani wiki hunga. Oya, suko birukana umuco umwijima. Ikirukana umwijima usaba umuco ukamanuka. Nacho umvise. Oye twagihawe. Twagihawe? Hakenewe umuco. Umwijima we nta jambo bugifite. Iyo umuco umaze gushika, umwijima nta jambo bukigize gute? Ubugifite. Wibwira, wihitege. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni muvuye ngo wihitege. Wihitege ko cyo kugira uke cyo kubisa umuco. Reka nabi. Probleme dufite ni iki? Nuko ubuzima bwacu, nuko ibintu byacu zuzuye mu iki umwijima. Wareba ukavuga ngo je sindi ndabona inzira. Ukavuga nta kindi gikenewe. Dushaka marayika w'umuco amanuke. Namara kumanuka. Bwana asifiwe sana. Amen. Umwijima uragira gute? Urahunga. Urabona ibintu bidutabara ntibiri kure. Ibikoresho byacu ibyo dukeneye ntibiri kure. Biri ruhande rwacu. Tubujijwe kubibona Petero. Uzi ikintu kitubujije ni umwijima. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Iyo umuco wamanutse, imbaraga z'umuco zamanutse. Iminyururu niba bikeneye ko dusenga amasengesho ngo iyi migozi yampambiriye, izi mbaraga z'imigozi zampambiriye ngo niziveho. No. Imigozi iribwiriza ikagira gute igakoroka. Muranumva? Bwana asifiwe sana. Iyi mbaraga z'umuco zimanutse, Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. 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 Abadayimoni ndiba bagifite imbaraga. Yabakira urugamba rwo kurwana n'abadayimoni ngo tuvuye ngo turwane n'abadayimoni, ngo abadayimoni bahunge, ngo twirukane, ngo bafate ibiheko, ngo bafate no. Iyo umuco wamanutse, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Duze dati cyubahiro. Hallelujah. Amen. Umuco wamanutse, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nta mbaraga baba bagifite. Ntibaze bamenya byatiro ryari muri twebwe. Bya bibazo byari muri twebwe. Biza bisubira muri bande. Banyirabso. Intege nkeya bakagira intege nkeya. So mijambo y'Imana turangize. Ukomeze. Umumarayika akomanga Petero mu rubavu. Aramukangura. Aramubwira ati byuka bwangu. Aramubwira ngo byuka bwangu. Iminyururu ita imuva ku maboko. Mwumvise? Iragwa. Iminyururu ngo ako kanya. Umumarayika aramubwira ati kenyera ushiremo n'inkweto. Ese ko murumva ko inkweto zibe zari kure n'umwitero wiwe? Zaraho. Kubera ko atarakenyeye, kubera ko atarambaye ibirato, kubera ikibazo cy'umwijima. Igituma impano zacu zaguye tutakizikoresha nuko imbere yacu hari umwijima. Iki kintu kiri hagati, urugwijiji ruri hagati yacu n'ibisubizo byacu. Nico shaka ko twirukana muri kino gitondo. Urugwijiji imbere yacu ibisubizo byacu biri hagufi cyane, ariko kugira ngo tubisingire hagati yacu hari wiki, hari umwijima. Marayika w'umuco, hakenewe marayika w'umuco kugira ngo amanuke aze ahagarara imbere yacu, bitumara dusingira iki ubwiza bwacu. Soma ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo umumarayika aramubwira ati kenyera ushiremo n'inkweto. Kenyera ngo ushiremo n'inkweto. Abigenza atyo. Directement yarasuye kumuheza mission y'ubutumwa bwiza, abigenza atyo. Umumarayika niko kumubwira ati, aramubwira ati ifubike umwitero wawe unkurikire. Numara ngo nkurikire. Petero aramukurikira. Petero ngo aramukurikira. Bavaho. Ngo bahita bavaho. Ariko ntiyarazi ko ibyo umumarayika akoze ari bimubayeho koko. Ego. Ahubwo yibwiraga ko arota. Nuko niko biza bimera iyo twamaze kugira intambara zikomeye. Banyura ku barinzi ba mbere. Ese bari bameze gute abarinzi ba mbere? Bari bane kandi ese babanyuzemo izo mbaraga, ubwo burinzi bari bazanye. Kumva ko bari bakifite ubushobozi bwari bwarangiye. Imbaraga zari zashize. Bwana sifuwe sana. Imbaraga zo kubarinda zari zarangiye. Erega babwiza ukuri. Nimba tukibaswe n'ubushobozi bwa Satani, nimba tukibaswe n'imbaraga za Satani, nuko marayika w'umucyo ataragira gute, ataratuje imbere. Dushake marayika w'umucyo atuje imbere. Kandi Bibiliya yambwiye ngo uwo mucyo ni Kristo. Ni Kristo. Nimba Kristo yaramaze kutumurikira ari imbere yacu,
nta kibazo twogira. Soma ijambo ry'Imana turangize. Banyura ku barizi ba mbere no kuba kabiri bagera ku rugi rw'icuma bwo kwirembo yerekera mu mujyi urugira rutya rurakinguka ego barasohoka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Urugi rw'icuma rugira gute? Rurakinguka. Iyo miryango yazibye, izo nzira zafunzwe, ibyo bintu mwumva uko ndiko ndavuga. Bwana asifiwe. Amen. Ni mundebe tuzamurese icyubahiro. Hallelujah. Hallelujah. Iyo miryango yazibye mu izina rya Yesu nigire gute? Bikinguke. Ye kubisubiramo kandi bikubere gute wewe wizeye. Bwana asifiwe sana. Iyo miryango yazibwe, yakinzwe, iyo miryango itari ifite gikingura, iyo miryango itari itegerejwe gukinguka, iyo miryango yarigize iminsi yarakubujije gusohoka, mu izina rya Yesu uyu munsi warone ngiye gute? Bikinguke. Marayika nakuje imbere imiryango ikinguke. Hallelujah. Umukanya gatoya barasohotse bageze mu muhanda. Bageze mu mayira abiri. Soma twumve we. Banyura umuhanda wo mu mujyi. Ako kanya umumarayika musigaho. Soma hepfo niho nshaka. Hepfo havuze ngo nuko Petero agaruye umutima aravuga ati noneho umenye ukuri Nyagasani yohereje marayika wayo akankiza amaboko ya Herode. Ibyo turabizi ko Bwana Yesu asifiwe sana. Turabizi ko ubutabazi buhari, ariko iyo twatewe neza tuza twibuka no gutabaza ubwo butabazi. Ariko iyo twatabawe icyo gihe tuvuga ngo turashima Imana ko yagize gute? Yadutabaye, yohereje marayika wawe akadutabara. Nawe ngo nubwo wagaruye umutima wamenya ko yatabawe. Hepfo haravuga ngo havuze ngo amaze kumenya neza aho ari aja kwa Mariya nyina wa Yohana bitaga Mariko. Harya abantu bose bari mu bitaga Mariko aho abantu benshi bari bateraniye ngo basenga. Petero akomanga ku rugi maze umukobwa w'umuja witwaga Roda aja kumva uwo ari we, amenya ijwi rya Petero, maze ibyishimo biramusaza kumukingurira. Ahubwo asubira yiruka abwira abandi ko Petero ngo igisubizo bari kubasengera ahageze ku rugi. Baramubwira bati wasaze. Ariko ababwira akomeje ko iby'ukuri bo rero baravuga bati siwe ahubwo ni umumarayika wiwe. Icara hariya. Amen. Dangize. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tugiye kurangiza aho nikingiki. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwizera kwawe gukeye bifatikanyije no kwizera kwanje bishobora kurema kwizera kunini. Bwana asifiwe. Amen. Icyo tutari gushobora tukagishobora. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwizera kwawe guto. Bibiri ijambo ry'Imana uravuga ngo n'abandi bariko basenga barashidika. Zaragaragaye ko batari bafite kwizera ko Petero yogira gute? Yobohoba. Kubera imbaraga zari zigize gute? Zari zafashe Petero. Ariko kuko bari bahuje kwizera, kurema kwizera gukomeye. Bwana asifiwe sana. Ibintu birahinduka. Bene data mureke mbabwire, muzamwitabira amasengesho y'ubumwe agira imbaraga aza kuraho umwijima. Muve hasi dusenge. Muve hasi nsenge iri jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mureke msabe wa pasteri batambuke muri aya maranje dusenge. Tukureho zirambaraga z'umwijima. Dusenge magika umucamanuke. Mana yacu gira neza. Ndagushimiye cyane. Wambwiye ko hari ibibazo bikomeye bitanafite n'ibisubizo. Abantu bari bazi ko bitosubiza, abantu bari bazi ko byarangiye,
umwijima ngo wamaze kubata ubuzima bwabo, umwijima wamaze kurata ibyo bari bategereje byiza, bamaze gukurwaho impano zabo, bamaze kwambugwa inkweto, bamaze kwambugwa imikandara, bamaze kwambugwa ibiriya byose, ariko Mana ugira neza, Mana ugira neza, Mana ugira neza, Mana ugira neza. Ohereza marayika, ohereza marayika w'umucyo, ohereza marayika w'umucyo, ohereza marayika w'umucyo, ohereza marayika w'umucyo, amanuke vuba, amanuke vuba Mana, umwijima uhunge, iminyururu iveho, inzugi zikinguke, ibisubizo bitugereho. Mukuru umunyembaraga nishi, urabishoboye, 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 urabishoboye. Dukeneye Petero wacu Mana ko yongera kugaruka mu buzima bwacu, dukeneye ibyishimo byacu ko byongera kugaruka, dukeneye impano zacu ko zongera kugaruka, dukeneye ko amadosiye yacu agenda neza, dukeneye ko ibintu byacu bigenda mu buryo, dukeneye ko mwami n'ukuri Satani umwuka wa Herode wo kwiyongeza iveho mu izina ryawe Yesu Kristo. Imbaraga za Herode nizitsindwe, umwuka wa Herode nutsindwe, umwuka wa Herode nutsindwe, umwuka wa Herode nutsindwe. Amapfa mu mago, ibibazo mu matorero, ibyo byose tubikuyeho kubw'izina ryawe Yesu Kristo. Tugukomeye amashyi menshi Mana, tugushima tuvuga ko umunyembaraga nishi. Mu izina ryawe turabisabye kandi turabyizeye, amen. Imana ibaheze umugisha kandi Imana ibaganze, amen.